Evo idem provat Mišu Kovača. Zadnji put sam tu općenito bio valjda prije više od pola godine kad se Kovač radio tek. Sad je tu puno toga napravljeno, ali idem skroz na blind pa se nadam da će sve biti ok. Neki fora. Ovo je vepar. Kako tu ima sve lijepo suho, a na grmi evo do tu da se negdje sjećam nešto, a ovo poslije slabo. Oba! Aha, a to nisam ovo vidio baš dobro. Neki ridgeline. Zakon. Sad tu, valjda, valjda najgora moguća linija. Gore. Opa. Opa. Kako je dobar, grip je savršen. Aha, neka pedala. I sad tu. A valjda tu. Ovo stablo je malo. Ja sam malo viši, pa mi je ovo stablo malo na glavi doslovno. Evo sad tu je opa. Ovo je čak i strmo. Šta je ovo? Ovo nije ovako. Ovo je rol neki. Malo mi izgleda čudno, pa nisam išao. Znači staza je za sad brutala. Brutala, svaka čast ekipi koja ovo slagala. To je bio inside neki. Op.
I shout out Kreši, malo mi je hintao kuda mogu doći. A tu je nešto drugo, dolje se radi valjda. To je to valjda. Ovo bi trebao ponoviti par puta da malo zapamtim. I sad treba naći put do auta nazad. Ali inače grip je tu fenomenalan na grmi. I još i sad uvijek bljuzgavo i to, a tu je ono doslovno, evo, bajk se očistio, ne isprljao.